Ljudi, dobar dan, dobrodošli u novu epizodu Sirius Nječa. Kada se vidite, pitate šta je ono gore, cheats enabled. Da sam se jednom zezao sa cheatovima, pa sam slučajno aktivirao, pa je ovdje ostalo i nećemo da je koristimo. Ili ćemo sada samo da pokušamo ova epizoda 3 i bližimo se prvom bossu. Ako malo laga, zato što mi je na isto dugme, samo malo, evo te, stop demo recording. Sad bi tada postane malkice bolje. I ja sam pokušao da snimam, pa je nešto se zajebalo, pa nije telo, pa opet moramo da igram. Sišao sam igricu tako da ne bude toliko glasna. Ubijemo tebe i ovo ovdje. Zatim se tražimo ovdje. Znači, ako ste vidjeli u prošloj epizodi, smo igrali survival mod. A ja sam slučajno otključio i sve levelove, tako da mogu da vam pokažem neki iz drugog dela. Ako hoćete da vidite, za onog kog nije prešao. Da ubijemo Klerove. Ubijemo... Mislim da sam rešio da, znači, u prošloj epizodi, znači, gledam u mojim pokušajima da pobedimo bika. Vidite mali lič, pa eto, kao sam tada kažem. U prošloj epizodi kad sam pokušao da ubijamo, znači kada sam ubio bika, ja bi umro isto za njim. Tako sam ja bio nešto pomalo radi, da sam da ja što pogledam da li ima nešto da, eto, a na kraju nema ništa, sve što znam ovome, ništa, ovdje kao drvo. E sad, urazimo jajcama od čeko 100 godina. Ove su se TV seza. Uzemo metke, uzemo arhivu, uzemo metke, uzemo metke, tako sad. Ovo nisam pogodio, sad ja ću pogodim i statu, zato što ako uništimo sve statu u ovom nivou, nismo ništa statu, ok, nismo do kraja, ali sad ćemo. Tako da bismo igrali tajnu misiju, da bismo dobili tako dobro oružje. E sad, ovo ne znam, ovo je novi neprijatelj. On se zove, nemam pojma, nešto valja Kamen. Ovo je kao Lender. Kogod je igrao igricu, prepoznaći ga. I ovdje prvi put dobijamo po zvuku. Sad pripremite se. Uzmemo ga. I gledajte tamo. Samo gaći. Ja sam da ga promašim nijednom, zato malo da prekinemo. Ne znam dok će on da umre, tako da, opa. Pa ne trošimo onako sve rakete. I mrtvi. Helka što tu da uzmem. On kaže, kako sam ti rekao sa Jurencem, ovo postaje ozbiljno. I ako idemo double click, to je bio... ovo je nešto prošlo, je bilo prošle epizode, ovaj je mutanski. Ovo je Bionic to je bio, isto u prošle epizodi. Ovo je Andura Repotiled, kao na drugo Repotiled Highlander. Znači on je jedan od bio glavnih. Sad u tom tajnom nivou i on će se opet da se pojavi, a tada ćemo biti puno jači. I let's go. Sad ovo treba se pokupi. Ovo mislim ima ribe, tako na želim da ulazim. Ovo je elektrisane ribe. I sad kad sam ovo pokupio, tamo se stvorio škorpion. Ovaj nemam tako testor, tako da ne mogu neko brzo ih bijem, tako da mogu samo nožem. Vjerojatno da kažete kad uzmete rocket launcher, to vam je olakšanje.
Znači 2 puta raketu, više sam čuo kalera. Imamo jednog. I danas je trebao da izađe epizod znači, vjerojatno izađe još jedna epizoda, to je ova epizoda Arsenala, mislim da danas epizod nema ništa. Samo se da pokupimo ako da bude mirnije. Narovi. Ovi bez ruku i nogu koji lete. Oni su nekako misteriozni. Trebamo ubijem ovog double shotku. Da ne bi smetao. Imamo F6 1000, samo i B. I B. Sad kliknemo ovo. I ovo spustilo. Highlandera. Nije umro. Ne Highlandera, nego prekin da pucaš. Kako mrzimo onda... Ovo je najteže zagađanje. Čujem ga negdje, vjerojatno ga vi čujete. Očito ne se to otvorilo. Tako, da smanjimo sensitivity. Normali. Ovdje smo bili, znači, tamo. Danas vjerojatno sam i Pokemon epizodu. Znači Pokemon... Mi nismo izlazila vrata. Pogledam sam prošlo... I vidite ovo priču, ide za kola. Nije došlo prošlo da mi jedan trip, to je ja tu nisam mogu. Na njego malo sam i mrzeo. Ima je dobar razlog. Neke ne volim, neke volim, neke ne volim, neke baš obožavam. Da prelazim, obično taj nivo je malo teži nego obično. Znači igramo na hard. I mislim da ćemo umrati maljačno. Ili ne. Dobro, ovo je bila sreća. Ne. Sad, gledamo obavezno za sekrete, pošto ja ne znam da su svi sekreti. Jel? Dobro, imamo još municije, gledamo samo ovo. Jebeli ih. Prvo njega. Pa sve ovo ostale. Ovo su stvari žabe, znate koliko ja mrzim. Znate ja koliko ja mrzim. Da aktiviram God mode. Unemo ubijemo. Imamo F6. I ako baš negdje zaglavimo ili se nešto ne sposobno da igramo mali glitch da se desi, onda ćemo morati uključimo uključiti i žabe. Imamo F6. Inače, da vam kažem samo jednu malu tužnu vest. Inače imamo jednu vest na kraju videa da vam kažem. Na kraju da vam kažem nešto na kraju. Moram nešto ovako. Dobro, jedna statua. Znači, jedna manje. Imamo dva ova lika i narko. Imamo dobro barrel. I nijemo platić pa će se praviti naš. Nego ovdje kostu. A ne, haka. Da li kako uvijek ne žava je. Moramo tamo požavati.
jako najviše mrzim. Šotkom. To što... Ja mogu ih šotkom bijem tako što... Čudno. Sad ovdje moram aktiviram. Znači ako ćete novi epizodu sa čitovima, slobodno recite. Pa da, znam. Da bi vam... Da pripremim jednostavno sa čitovima. Čitovi iskreno su lagani da se koriste, samo morate ukucati na komandu na... Amunicije... I bam... Malo rocket style. Sam mislim da smo misli dobija Tommy Gun. Prva asoltno oružje. Mislim da da. Sad ovdje imamo statu. I helte. Naravno ne povredimo se. Da, to je scroll, mislim mi nešto dalje. Mislim da mi ovo sad daje da imam preko 200 health, ne znam. Zato što kad sam kod igrao prvi put vidim da sam otpravio na eksplozije. Evo kada sam nešto čudno se desilo, da sam otvoran bio na eksplozije. I da sam imao više od 200 health-a. Evo da onako čulo dosta. Claire. Još jedan Claire. Passing Wall of Darkness. Ja znam šta mi to sad dao. Ovdje je jedna mala stvar, mislim, prostora. Čekaj da. Čujete ga vjerovatno. Zlazu vam. Evo ih. Mogla sam se plašio da neće da se sliča. A dobro da nije. Ja sam moram da čitam. To, jesam. Samo se malo sočujem. Da. Stvari da imamo preko... A varam sam to kako gledaš, ne varam da skupimo one kolačice za 1 KP. Ovdje imate jednu strategiju, to je da nađete put kao unutra. Idemo ne sačuvaj. Onako, našli se. Onda pokupimo sve ovo. I sad dođemo unutra. Aha. Bukvalno ne može niko ništa, osim ovih.
malo nerviraju. A? Izvinite, to sam samo uradio da bi... One HP. Dobro. A. Mi zato što vratim, pa zaprljamo opet što radim. I evo me ljudi nazad, znači uspio sam jedva to da uradim i sad ne radim. Ne znam zašto sam uradim. Mada sačuvam ovdje. I ne radim puno više zapravo. Opodam. A statua. Odnosno ništa. Da, ne piše. Da sad smo uništeni. To mi je tu kraj čak kraj nivoa. Ja sam imao ovdje nešto. Ja mislim da je ova pokupi. Da. Sto pokupi. Tu je Noigan. Oj, coming again. Samo da lahko gledam gdje su oni, da se čutom, gledam gdje su samo oni. Kroz igru sam prešao kada sam bio manji. Ja mislim da je to pravo trasa. Sad ću vam ovdje. I to je bio kraj misije, ali nije do kraja da sam mogao. Ne puno. Znači kada nešto tecak, normalno bi se trebali nekako da dođete ovamo, ali pošto sam ja uništio sve portale i ja idem. Pošto sam sve sad to idem ovdje. Gledajmo da čekaj još nešto mojno. Municije 150, super. Idemo u tajnine level. Još ovaj ćemo peđamo, pošto je jako teže. Ne znam da ću ga peći u ovoj epizodi ili sljedeće. Sad kako ste propali dole, ja mislim da biste isto mogli da idete tamo, samo bi vas prebaciti na drugo mjesto.
Jedan od lepših nivoa, zato što kažete više nismo igrati sad u Africi. I... Sad ti dolaze ovaj... Gdje vam preporučujem da uzmete Tommy Gun, zato što ima dosta neprijatelja, a vas je jedan. Ako igrate s drugarima, slobodno uzmete neko drugo oružje, ali ja stvarno nama prevežem da će da koristite Tommy Gun najviše. Treba ga uništiti. A da mi je ovo. Oh shit. Zabošao se ih onda može. I tamo su! Ja zaboravio sam za njih. Harpije. Njih do sad niste vidjeli, oni lete. Znam da je bila jedna samo. Ne znam pa health negde. Moramo da ih nađemo. Znam to. A gdje je majke ti? Ako ja ovo nivo ćemo vjerojatno da... Da ovaj nivo ću vam pokazati u sljedećoj epizodi, a danas sad ćemo igrati malo posle survivala. I ono su survival mapi koje ja nikad nisam igrao. I da imam samo double barrel, tako da... Može. To se postim. Vidim da ovo kao The Second Encounter, jedan od tih mapa. Kad sam ja gledao, ovo je bila mapa, vidim da sam dali dvocevku, pošto vidim samo kostore dolaze. Znam neku shotgun ih ubijam si. Ja sam ovo double barrel, ali nemam ništa, ne pravim neku minigun, tako nešto. Pokazat ću danas dve mape. Šta je sljedeći novi mapi, pošto... Kao što ste vidjeli na početku ove mape je pisao je Wave 1. Samo postore na Wave 2. Šta je sljedeći? Kamikaza ili bikove? Samo još više kostora, onda to nije toliko strašno. Minuti 300. Idemo sad u sljedeću mapu. Dobrodošli u novu apliku, to malo zaputiti da vam pustim muziku. Znači sad ću vam pustim malo muziku da slušate se. To je bio fail. Pokušat ću još jednom ovu mapu, ali ovog puta ću da vam ja pričam. Znači, šta se radi u ovim survival mapama, ako ne znate, znači, tu se samo dolaze talasi neprijatelja i ih ubijete. Znači, ovo je sve The Second Encounter, a ovaj deo. Tako da znate, ako ćete ikad igrati Second Encounter, reći prvo igrajte ovo, pa da znate šta vas čeka. Dalje će biti lakše i možda malo teže, zato što možda će biti isto, neće biti baš isto lako, ali će biti drugačije sad. Da čujem kamikaze, pa ne znam gdje su, imam jednu tamo iza mene. A pojete da ubijemo ove sa testerama. Kamikaze uopšte negdje još je.
još 3 izgleda. Znači danas u bikovi, dobro, to nije loše, to nam dosta nismo jeli u svoju modu. Tako probijem da tog Sirius peka. Tako, super, to može da ih pobijemo sve ovdje, što su. Znaš me nerviraju ove kamikaze, ove sa testerama, ovaj malo. Ovo je def pomalo, ili ti smršto do zgora. Ima i dosta sad baš. Sad ćemo uspjeti da pređem moj rekord na ovoj mapi. Da bio toliko sekunda, ali ne mogu sad da nigde vidim. Sirius Pek. Ne, amunicije više u ovome. Amunicija mi je za ovo jako potrebno, ono me drži u životu. Još uvek. I da ovaj smo problem sa gledanjem. I nadam se da vam se svidio ovaj video i vidimo se sljedeći put.